wate mijina mansenyi ne masalanda mahwe ya mede me nkwa metwa so mahwe ya wade we hu nti mede me nkwa metwa so mijina mansenyi ne masalanda wate masalanda nyina do bi eni asem abusiafo asamna yetao ewudade yankopon agiye Ghana yeda bia ye kase waduane de ye mpe me to waduane me mpe dabi waduane pa me mpe na mo wasem de ewudade mi huri so wasem ba ewudade mi huri so ebombo edi entia ye de ye wo media no so o odi banko adia kai ye come on Benjamin Asare paneti ye beche no ma o me say media no so no ye Benjamin Asare o Ghana Blaster number 1 keeper upa ye beche no paneti upa ye beche no edisa wanye wadwe se wo bebo paneti no umma so kekra ye beche no say ubetima yi esulu ya away bas kai wo bo ha ye kuram ye beche no ye mutwen oto a ye kuram o de fa kona baabi a ye kitam edi e bentia akofuna media so nie eye sekan ba akopɛ eye sekan a ene na mpanimfo nyina edi esai ene nti edin akofuna no emu odu yie medi de amono ba akopɛ social media no eso otro so fi se wonamu nye den unyina wona so na fe na wusia nantia don't try mama so obaso a oboa obi ka ho mfran ma betima ma wahwe ase obi ka ho mfran ma betima ma wahwe ase yes of course betima bo betima akama ubebu ditch na da baby and someone ko ba gidi ejedem abusiafo me no ekasai eye yankasa ye brother ya o TikTok ha ya ye frɛ no Otumfuo nti ubodin no atie ni ye yesi ye frɛ no Yaw Asante o sesan Yaw Asante aka at Otumfuo edin nti amache se o ya ade no a it seem like ya na ayeden obi a na adwene wo fom beka se Asante man Asante hene da bi we ye TikTok ai ablantie ya wosa amanfo so ye ne hu kurukuru wai ai ne hu abobobo apoi sa na wo ka onya me na me ka sa na nkrofo eka na ne yire Becky edi su bi eni chese senior sister no esiti ni suo no masa ano odi o na chese otimi hunu se sister no su a oh my god a chese enya di kuma ni nyina ne sen o sin na downfo ye frɛ ne Amina ena liki ni naked video e de begu ntintam video no so Amina o fa downfo a o se Amina na liki bibibia Amina hamyo oh Amina chesa ade Amina ye no abusia e pura dwenne ntiase ye so ayankogoro na ama aboa ye frɛ ne koto wanya tire Becky ayedno Becky su Becky su ni nyina ne se Amina na liki ni naked videos one ne dofo oh Amina ye no Amina anya de ebia no nya video ni bi nhweye na momo no ko media no so anase ukọ akofena media obekọ videos ni bigum yo ye nya ni nyina egum na chese ani nya na nkasa bi kura wuntimi mfa nye den a kire se oh my god abusiafo odi ye mome ye nko mempese mekasa amana ye tententen na momo no mepe se momba me yakọ ne yakọ hwe video no na momo kwa akọhwe no na me catch us so unsubscribe ma akofena media bomode na subscribe ma yen na afi owie a fa wo comment ja wo comment o comment section no ase ho ma yen na share mayen ma yenko yanim likes no so ehu hia pa ene na be ma ye behunu se oni akofena media na eko yijeros ne to nchen na de fa power tap kan say me se power tap sorry na wo de fa wo comment bra begu ho ma hwe video no mani nsi ai ebia kwa na okoro hunu bi da na emom no wo hwe ya bo so wura mu a ne ye toato so nyina onsa beka mom yenko ne yenko nko tie Becky ne nsam a odi ababegu
ntentam fidie nso ene ne video ni su a osu o se Amina maame no ankasa kora ka kire no se Amina no ankasa kora ne nkasa Amina no kora wosuro no ono ane maame kora suro no nso Becky ante ene wo de aye no Amina de aye no ye kansa mu no Amina yi ni suban ya di mo mi yankone nkonko hwe video no ye ba ne wo ho no ye de beba be ka mo ho nim kodi a mako nene someone timi ampre justice ama me bakoto we abla na menyem someone timi ampre justice ama me abla na menyem timi ampre justice ama me Amina ye hu ana obesori tia me Amina woni me baby daddy na wo me baby daddy ebusu amunsie ni yi munsi asem na sia monso wo wate munsie one side of anje story no enye me first time adeja na mabontin ana Amina adeja na mabontin ba me blame Amina oba mi kunu ho no me ye meye bia asem che Amina free mi kunu ho to the extent of say just princess fra me na maame ne maame gina conference call so more than hours maame ka chere say ne ba no kro mu no ti say me se be kwa akobọ ne ba ne giade a me nkobọ no no abre Amina kuro ya ene me first baby daddy Amina na wo me ba a ne me ba wo 8 me ne ba e wo 8 years Amina ne na akọ wo ye a wo ne ba e ko 2 years 1 year and some months na mu gina higher pre justice ma obi a wadi obi bone mu gina higher pre justice mu nim justice prayer mu pray for the right person so man hyehyɛ mu na man pray justice for the right person na me dia me si me ni suo na dia me ya no sa asɛm ni bia ba na mama deja na mabontin eya menya sa asem ni biaba na mama deja na mabontin wate na nanka nya de me pense me ko gina me kunachi oba bia wo te se me bia nka oba gina wo kunachi because be ma no ne no oba what be ma ne fo na wansie na okofa side check na okofa asem aba muntimi nto kunu nchene se de otie bia nka oba gina chi mama me din na wate Ghana fo mama me din na wate Money be different from sense what now we be opposed to new tinibino or be opposed to me new tinibino you will never go scot free you will never go scot free what me na me oba happy for ye di mani Amina we was say me obi be ma be one na nyem ye e di nani ama ne wo ye wo ye na pe ma ni jai ye and see how much more than me ye wan a Otumfuo ni me jai abra me nyem a e de ne be ba ana Otumfuo se da bi me pesa me yire wo wie me pesa wo wie na me ja no Amina se da bi ja no na be wale me Amina refi Amina kama na aba ne de wo kama na o ma na o masam ya me ja o ma no na o masam ya me ja na o bi enim kodi a wate me jina mansanyi ne masalanda ma hwe ya me de me nkwa me twaso ma hwe ya wade we hu me de me nkwa me twaso mansanyi ne masalanda wate masalanda ni na do bi eni asem bi do bi eni asem bi ayamua na be ma tiska wade mo na mo do be ma na e ka mo be ne eche mi die e mo mama be ma tiska wade mo na mo do be ma na e ka mo be eche mi die mate mi na mansanyi ne masalanda e mi na me ti asem ma be ma ne wa be masalanda wate Pacho de yanko Michelle. Sister yanko Michelle, me pacho. Michelle. Me blando ni na hu amu ti bu kura me no bu sa dia na awo obi na ye wa ka kire ye dia o problem ni se ma me problem ni se e bo se me firi mu egu me nim asi o wale ba kwa me koye egu me hu fin school a me koye me school for ma sorry a me koye amansan yo egu me nim asi me nam kra na me fele na mo na me fele yo enzo wale ba ko nsi na nka me fi sabi do me kunu na nka me fi san ka me timi asesam be ma no amana yeye na nka me sabi ma no wo he wanye o ka me timi asesam amana yeye na nka me so me ba papa because me din kan me ma me no awa me no mo nsia ndika we no me kwakoya so me ka sabi sumanye eza mi asa me tena ase no mate na nya me ho na agba me so masan Becky, me pacho. na nya na agba me so me Becky. me na me kura me wu mate Sister Becky, Miss Serwa, the life no why? Becky, me pacho. Sister, Sister Becky.
Sister Becky, mpacho end the life no why. Fafon, Michelle, Fafon. Say me a loud person. Take care of four. Me back when you must me a loud person. Must me casado do. A man penny for metna ma wadi ase kura nkasa said me kase. Munsi asem. Na na me kunu nkan no mo ye no. No me nyina da form me kunu peja wo mu. Me kunu nesesa wo man nyina akogu bedroom ma wo mu. So they have no rights. Say be man ye bobra bon ya. O metumi aka. No mo good side of our dear no. No mo say long last omo ba no betutu kwan. Omo ma no be Belgium citizen. Omo say long last no. Omo be enjoy be man sika. Be man ko chini aso beba. Omo mentality ne say be man ko fa ma 1000 kora na so beba fie. Na ka me kura akuntimi na dem. Ma I ma Otumfuo enko fa wo ba eya amina. Emet said them me dem na akuwuti wo na wo hye. Woni amina ye tali. Let's wine so na for abone so. Be man boni odi ye no aku wo ka hu bi wate. Wo ka hu bi wate. Di abanyi na wo ka hu bi. Yesi di wo twa sa onim se na chia. Yesi di wo twa. Okay, ya back. Ya da mase. Sa ukoye wa hwe video se ne Becky osu esu. Ache se ne nsem a o ka nyina no e kire se tam a wanyim nyina kora no na kire se amina no kire se oputu no pleasure ana kire se odima Otumfuo aye fra no Yaw Asante o sese so odima kire se ni nyina ne se ono kropokora wanyim kwa na be magya no nti ono soso dian kire se ni nyina no amina no soso de no kokote yo no so koye sachik ene sachik fo mani adi o sachik fo no mani adi se uto yo ba wari ni uni wukunuti na se sachik ni fira se wo ba ma ompa ibo mu nyeden ena nuoma bia wuntimi nya ebe ma be ma no obenya na tension be ko sachik ni ho no mi fira se wusuya ade ba ko no se yennuanum Ghana fo ma bi no mo anum kasa kora nye ene o chese so one ne boyfriend neti so one ni kunu neti se dien chese yennuanum Ghana fo ma bi no mo omonum kasa enye eduru tambia eya na mo me ena sachik fo no so mo sua korokoro kwanya ye faso a ye capture be ma kwanya ye faso a ye chi be ma adwene we ni ye be ka kire so wato drawa odi abom pau nti wa chi ma adwene na behwe no so ade a wo dadam na be ma ne kasa ya na wo twa nsoro do wa chiw ena mebre kora na wo ha me ena sachik be gina so aya ma wo kora no enti se be ma wari ni ni se onya tani na okọ sachik wo no ma obowa we hwe amina be yi obeyi nkonya bi a ene na ma Jack yep at Otumfuo otani ko amina so no enti Becky eduru ba bi a wan kasa wona wo ton ukuna nanse odofo na ne nete no kanchuma no wona wo gya mu ma amina nya kwan wura mu embanifo se dan ho paya ena nkotere entefere abosoma nkotere ene ne keka ho ananse ene ne nyina nya kwan yeden ewura mu esanse Becky usu no mehwe na ye mayoro ho na fa ba bi soso no wo na one play wo cars ni ye wo cars no one play ni ye wo ye wadwene se na wa na wa ye wo dia ade ne kura ye age ekita wo no ene Ghana no wa hunu street no so ayeshi yo street no eso ayeshi bruta ono na mina no ono wa wo ba konti da ni abre wote wo eti wo hwe di no se wo meji ana ni so bra so di so sa di panti enti ya no masa ya ha di ro memiti gai ya ha dwe wolf ni panti enti afo no ya ha dwe no papa ana uti anyeye ana osan ko di yaw Miriam ni yaw osan ko di yaw kan hu lelelele awura di Nyankopon unya uru se French ni commentator ni de ne safa na o se lelelele na che say I so great I saw red amina hwedi o hwe bakidi no se wey me ti ne bo hokra na ade enchen ye amina maami hunu ka kire o amina maami ohunu ni nyina ofre wo Becky se ne wo ka no ebo wa mane se ne ba ne de wo ye dangerous ne ba no wo ye cracker ne ba no wo ye chese
we ni injie demu no no owu no kura wo suro no ena Becky wanti ase empanifo so ye tuufo na so wanti a okwanti ade eni ti se wo Becky wusu no awusu ni nyina no wo na se wo blame wo ho eni kwan se wo blame wo bia wo abonten wo blame wo mo a ye bloggers ni de wo blame ye kura na ye koso wo ka wusu kura na ye no mo ye de wo wane ka kiro wo ye no kura fe kura na wo man ya hoden enti Becky we ni nyina no aba no sit down and learn something. E dey we di kana ka say we sua de because uchocho mu ncho aye frɛ no Amina ama yahunu sabi yo mo fan chame ama yahunu tokuro no ama yahunu bibibia ni nyina so wo na waye esan say so woni obi nam na nipa mienu miensa ka cho say hwe ohuye e wo sa abrantie ho hwe ohuye e wo sa baba wai ho a afa ma wani na ho na hwe nooma ensama nipa mienu miensa beka no nan ebeka no etese de ya emu mienu ebeye nokore enyo mu nyina na betan nipa no but we di Amina no ono ane maame eka kire wo Becky se ne ba no ono ankasa kora suro no na fe na nkadien biem na nso so no Becky wante ase e na wo ye na wodi kewuo kokoto chacha bra de obo o bra obebo ahye ade a wo chiri kura ne sania Amina sitie no awurade a no se wo come on maame montum ana oso koya na Amina na ye ready na Amina so ano bohe mu pa na hiem enti se Becky wo na waye bibibia enya obi na ayo Becky eye wo na waye uhunu se wa ne wa uhunu se wo ye chese wo ye Mrs. uhunu se wa media isu senya wo ji ho menani senya wo ji ho ani wo ji ho na atommoja mu Becky wadwi ho ama na atommoja mu na asemwe no mesere se oba bia ensua de ewom ena bema bia so ensua de ewom wo ye oba na so ni bema tia asemwe na nsi no sua ade ewom se me metie ena wo ne me ekwa wadanfo make sure se wo ma wadanfo enya any access to me enti Becky wo na wo ma kwan bie kwan ma Amina nya access to Yaw Asante aka Otumfuo una uma ni nya kwan esan say enka wo Becky Amina na ye wadanfo ntika Amina ntimi nya kwan enkonko wuramu ankonko duru wo kunu a ye frɛ no Yaw Asante aka at Otumfuo nka wo nya kwan ko wuramu wo ho because oba bia wo ni wo kunu weak points ena bema bia susu nim ne yire weak points enti Becky se wo blame bi pa se blame bi pa se sanka ba abote be pacho na wo ka se eyewo ena wo hunu wukunu no ne so hwe eyewo ena wo ma kwan ma saade no esiye eyewo ena wo bie wo pono ema Amina nya kwan wura mu esan sanka wo na wadanfo ne Amina. It's very headless anka Amina betima nya kwan eni wukunu anya ye kan say communication na so Becky esan say wo hunu ho say che say wo hwe empanifo kan say kurobi wa kurobi to aso say kurobi ewa kurobi to aso ana ahemfo chini ye ebi di dabi achi ohene bi mimi kuro mu hene ni chini ye ni din no ene na ama atenne wiase nyina ahemfo bi a o se ni chini ye ni din de ebi di dabi achi na mo pe ebi di dabi achi pa eye mimi kurom ehene chini ye ene ye frɛ ni bi di dabi achi enti amanu bi ye grade yo Becky adwuma Amina betimi aye no obra kɔ ho no ohunu se o kai Becky wo da wada wo ye dua dum wo ye dua wo ye tiki dua wo ye wawa wo ye tie utimi nya hwe utɔ hɔ anu anso da hɔ ti se di fruchie da nsuom Amina wan no edin no so kora da so tie din no Amina to nya no mia no kafe no wo so e bia kora utimi nka mfe nti wo na wo yeye wo na wo yeye enei akofuna media amoro ye ma wahuru mistakes ya wo yeye na next time wan koye biem
Oba wadamfo eni kwansa wo ma wadamfo nya kwan eni wukunu etimi kasa esan se wo wadamfo no enye wukunu adamfo ene wukunu adamfo so entimi nya wadamfo nanso ene Ghana fo ma na yo ma nse o ka de be wantimi hwe wo sum da ho no mo na ye bow yam gyeto amanede kora ye gi na gyeto ho mami papa bi ba obu ye no amanede kora ye di na gyeto ho mami ani se ne de ade no wo da ho kora no wo bopulum se so de fa mami sa chikifo no omani abiro aya ko bi so omo mistress omo head mistress no na ni den no omo head mistress no so me kai wa kai din no head mistress no school no omo ko no wini mu ahunu omo sa so mu a ombe mo wosu udo so be guti ade ma wu obu ma wu ma mie obi magi mi o ai o ma mie wu kura be fro ma me saman sa chikifo no omo ye great omo nchina omo nan so o akachi obeyi no wuntimi nyi utoho a wada to se dum enti we die Becky anumire asam kakra meka akire wa ne se eye wo na waye na hu ko sam eye Becky eye wo na ukoso ye nti ni sro esu na wusu ni de eye na wo kan sam bi se kama ene de ena fan chele se de kama no waye justice o kama no hwehwe no mamu ansa na watene wabu aten ene kama no wobu atentene ne nti no manya wadwene se na kama ena nature ene omo ye justice nti Becky omo hunu se wo ye kwadwofo a wantimi anhwe be ma no so yi a ede na ma mi nanya kwan amina na ebia na engine demu no ene ahohum edi na chi no force so na edi na chi no masa otutu a enka ayesa yi no osebula proof maso se ma worum na one na ekọ no nti Becky we di e fashion enye cool enkasa bebre enkasa mpoche enkasa nse we energy akofuna media futu e de be ma ono no abusia fo mo subscribe na mo like mo share me enko yanim afefa wo comment bra begu wa se Becky Serwaa Fosu no hu se su no e make sense ana se ono na ekọ so ye nti won kan na ntum no nche ne wan kona ana susu se die na wonye ose we here justice or pre-justice any ne keka ho do you think say we no Becky need justice ana ose wo pe justice amaneba say you whatever it is sa na akoye fa comment ba begu wa makofra media na share enko nanim ewo ni nyinam yeda mase amoro ba akopeni Olivoa